Amadora w'ibjari bamunzira ndakuzana wenda gucanda zana amadora mani ngiye gufata amashi Gashyano Tango rakoze ijana 200 300 400 500 500 600 700 900 igihumbi aruzuye amafaranga yaba Yes, rika ngusuzo uhereye mu bice bigiye bitandukanye ni N1 TV ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe uyu munsi turi ku kagoroba cyangwa se burije hari umwe mu bantu bamaze kuduhamagara ni bamwe mu bafana bacu abakurikirana YouTube twamaze amasaha menshi hano kuri hoteli dutegereje kugira ngo tumenye ko yaduha umwanya tuganire nawe byarangirira amaze kuduhereza umwanya ikibazo yamaze kugira nago turakimenya ariko nimero turimo kuvuganaho nawe turaziza amatelefone yacu yose yazimye ariko arizo turimo kwifashisha kubera akazi ni N1 TV ndacyari MC Seti reka duhamagare umwe muri abangaba bamaze kutuvugisha cyane yuko gutembera ni byiza hari benshi cyane bagenda mu bihugu bigiye bitandukanye bakahura n'ibibazo amahirwe yagize nuko dushobora kuba twakumva ururimi rw'icyongereza cyangwa se ikigande reka twumve ku murongo wa telefone burishe cyane natatwitaba turakomeza kandi kazi natwe allo yes allo yes me yamanye no mukobwa none ntibyose amafaranga yandi yose yayibye ego none na mufumu wandangira you come introducing without meaning English I said that I was living with a girl which a problem result in the line now the problem I have I was lost my money all my money was taken pesa zangu anazi so still waiting on my call but not keeping my call still waiting okay ariko na mufumu wandangira excuse me still my waiting call okay amaze kutubwira yuko impamvu ngo yamaze kuduhamagara nuko yaryamanye umukobwa kamara ngo kumwibanga amafaranga yose ndetse n'ahana amaze kutubwira yuko impamvu aduhamagaye ari uko ahana ari yamaze kwibwa n'umukobwa ndetse kandi ahari ni hafi yaho turi reka twumve icyo ari buze kutubwira hello So me journalist but right now I'm still around this so oba tukoze tuya azikigande mbibutse yuko ni kigande tukigerageza so you can give me that witch doctor can help me to get my money. I don't have anything like that, you. Okay, give me your number and the rooms. Which your number stay around these places? Ariko numva ndikukumva ahantu uri twaje Here me Hear me twageze
Hello, how are you? Ni mwebwe set mulaoneza. Bakuri telefone musaza. Neze bite? Natanye n'umukobwa pe. Mugurire inzoga, mugurire nkuko byose do. Ebintu byose hano rifite igikapu kirimo amafaranga y'amadolari. None yose yayatwaye koko. Wari kumwe n'umukobwa? N'umukobwa ngo amafaranga y'amadolari. Abo cecetse gato. Na passport yayo. So aka kanya umutipe yamaze kuduhamagara avuga ngo ari kuri hotel. Turamuzi ni inshuti yacu. Yatumiye akavuye Uganda ndetse kandi nejo undi ari Canada, afite aba supporter bamaze kumuteza imbere. Ndavuga ngo aje gushwana n'umugore ngo umugore ngo yarongoye ngo ibiki n'ibiki, ibyo ntago bitureba. Dukore iki? Mubazi impamvu ari hano mani, mubazi impamvu ari hano. Umusa uzugu kamera egera imbere uwo mwibariza. Aka kazi ntango ngiye ngashaka, nta nubwo ngishaka kubahereza inkuru muri iri joro, ntago ngenje kureba ngo umugore yamutaye cyangwa se ngo umugore yamwibye. Ibyo ntago bitureba. Turi ahangaha nk'abanyamakuru ni N1 TV. Tukomeze dukurikirane gahunda ziraza gukurikira nyuma yuko uyu mugabo amaze kutubwira yuko yibwe amafaranga. Cameraman amaze kutubwira yuko hari icyo yamuvugisha. Hanyuma tubwira ikibazo ufite. Nye kibazo mfite umukobwa twatatu. Namuguriye akabenzi. Mugurira n'inkoko. Turaza hano. Bari barimo kuvuga yuko wari ufite 10,000 by'amadolari. Wari uyifite nayo ufite? Imana ari mbifite. None se nayaterese na hano. Ali mu gashashi k'umweru. None nkanguse mbura umuntu cyacuri yamanya mu buriri no kuri kw'Imana. Mutabare banyamakuru. Ejo nuko twavuganye uvuga yuko ukunda ibiganiro byacu, aka kanya bikaba bigenze gutya. Navuga ngomba kubahamagara. Wafashe nimero zanyu. Navuga ngomba yenda ningire kibazo nzajya mbahamagara mbitabaza. Ariko man biranunguye. Munabare basi namufumuzi umundangire bangarurira amafaranga yanjye. Hanyuma ibyo ntabwo tuba tubizi cyangwa se ibigenze gutya na gutya. Ngira ngo no kuri telefone wazumbwira ngo uzumuganga agiye kugufasha. Itonde gatoya. Shiraho parire cameraman. Amadolari yanjye. Buretse gato. Allo? Allo? Rero ibi bintu biragoye. Ntacyo nagufasha. Cyakora hari bamwe mu bantu bagenda bafasha abantu baba bagiye batandukanye. Aka kanya rero nagiye ngo mbe naguhamagarira umwe mu baganga, cyane yuko no ku murongo wa telefone abyumva. Saronga arafunze. Hari Saronga uramuzi? Yaranuburiye. Hari ibibazo bye amazemo iminsi ariko amadolari arimo n'amayero. Amayero? Yego. Hello? Hello. Yeah. Dr. Kimanuka, habari ya magharibi? Yego. Nzuri sana wewe nani? Mimi journalisti hapa kutoka Rwanda. Watu wa Rwanda siwajui. Wewe nani? Mimi journalisti hapa kutoka Rwanda. Nakusikia. Journalisti hapa Rwanda. Bananiita Aseti. Nikusaidia nini? Nikusaidia nini wewe nakukumbuka? Nikusaidia nini? Ama. Uno tuko hapa mkazi. Mwanaume alishapiga simu. Nasikia. Lakini kupiga simu bibi atamubeba pesa peke yake. Lakini tufanyeje? Madolari. Nataka dawa. Sio dawa, kama huyu mwanaume muongee nimkupatie.
Mwambie mpatie tuongee. Mwambie tuongee. Kama Dr. Kimanuka unajua English? Mimi ni English tangu Kiingereza au Kinyarwanda. Mimi naweza kuongea Kinyarwanda kwa sababu niko kwa Rwanda. Mimi niko natumia kwa nchi ya Rwanda. Lakini ongea na huyu mwanaume. Mpatie kama anaweza kuongea mwambie. Tumaze kuvugisha umuganga kugira ngo twumve icyo bafasha uyu mugabo umaze kwibwa amafaranga atari makeya nyuma yuko bamaze kuduhamagara bari muri chambre. Ndi MC Seti ni N1 TV. YouTube nyinshi zigiye zitandukanye ndifuza ko nza gusangiza iyi nkuru bagenzi banjye. Hanyuma uyu muganga turimo kuvugisha ntago azi ururimi rw'ikinyarwanda, ariko reka avugishe uyu mugabo wagize ikibazo cyangwa se uyu musore amuvugishe mu cyongereza, igiswahili cyangwa se ikinyarwanda, sinzi bivuga. Lakini doctor, nakusikia. Yongea na huyu mwanaume. Niko hapa. Do you understand me? Jina yako nani wewe? Jina yako ni Filipo Kamanka. Filipo Kamanka. Shida yako nini wewe? Mbona unalia kama mwanaume? Wewe unaweza kulia kama mwanaume? Wewe niko na doctor, uko na doctor, uko naweza kutumia kila kitu. Wewe vipi wewe? Niambie, shida yako nini? Shida zangu, I was sleep with a girl. I was buy for him everything he was want. But now I was wake up early in the morning. I didn't see my money. Listen to me, don't cry. The other camera I'm along here, I'm a journalist, so please calm down, okay? Uva, nasuze no mukazi natora sente zange zonna. Wewe mimi sijui vitu vya Uganda. Mimi najua Kiswahili kwa sababu niko Tanzania. Kiswahili mimi nasikia kusema niyo shida. I was sleeping with him. I was wake up in the morning. Wewe sikia hivi. Yeah. Wewe walikuipa ngapi? Walikuipa nini? Shida yako ni nini? Shida yangu akubyangahe ngo bya ikibazo ushaka gufasha ni ikihe? Na madolari menshi. Wabweka ibihumbi 10. Na madolari ibihumbi 10. None $10, $100. Muganga, doctor. Yes, nakusikia. Haujui Kinyarwanda kidogo tuongee tuzungumze. Ni kidogo lakini mimi sijui Kinyarwanda. Lakini huyo jamaa bamwibye ngahe? Nyine ikibazo gihari. Yavuze ni ibihumbi 10 by'amadolari. Mashasha. Ariko icyo nakubwira muganga. Impamvu naguhamagaye ni ukubera kari akazi tugenda dukora tukabona abantu bamwe na bamwe babeshya abantu, kandi wowe narabonye yuko uri umuntu byibura ugerageza. Mimi Kimanuka siwezi kudanganya. Mimi nilichaona kwa YouTube, kwa social network, iko nadanganya. Mimi niko tayari kwa sababu ya kutatua hizo tatizo. Mimi niko tayari, unasikia? Mimi sijaribu kama watu pana wale. Sijui kanuni, sijui nini. Mimi huo jamaa nataka nimrudishe hela zake sasa hivi. Wewe niambie mko wapi, naweza mimi kurudishia hizo hela zote. Muganga. Muganga. Turi ahantu bita kuri Sofia Moteri. Sofia Moteri. Ego, noneho wari wadusabye ko tukubwira amazina yacu kugira ngo ngube wayitutugeraho, byakunda tukaba twakubwira ukaza ukadufasha. Mumbwire vuba niko na bageni wengi. Mumbwire izina ryawe. Niko na bageni wengi. Niambie mbio. Mumbwire izina ryawe. Ninaitwa Filipo Kamanka. Filipo Kamanka, niambie sasa. Okay, mimi naweza kukuja hapo, mniambie. Niko njia yangu, ndi hafi naweza kukuja. Nanje muga nitwa Ivan Seti. Wowe urinde urakora iki wowe? Ndi umunyamakuru kandi wavuze ko nitukubwira amazina urahita tutugeraho. Ubwo sinzi niba wenda reka ndaje. Ego. Ndaje minota mikeya ndaje. Ganga. Sawa. Please help me. I want my money. 10 bya bintu warumaze imisi uvuga yuko ngo ukora ibintu bijyanye na hariya no gukanika nibyo. Ese ni gute ufate amafaranga 10,000 ukaba wayanywera just abantu bakaza kuyakwiba ntacyo na kimwe ukoze?
nari namwizeye navuga basi kamugo enzoga yari kunywa neyengiye none mu gukanguka nsanga muganga araje we Halo. Wewe tuko tunaongea. mimi Wende pole mimi siku. n'uyu nguyu Ndio huyo. Wewe kijana vipi? Mbona huku unalia? Acha kulia. Mimi sipendaga watu wanalia kwa sababu mimi nalia sana. Maria yangu ishatimia. Wewe. Aha. Muko watrazanye hano. Mugurire inzoga yanyweye turasinzira mugukanguka myuka amafaranga yose yayatwaye muganga wambabariye basi ukayagabiza. Acha wewe takupatia dawa. Muganga Wewe acha kulia. Mimi sipendaga watu wanaliaga sana. Chala pale. Mimi nitatega kutapatia kila kitu. Acha nikupatie kila kitu. Mimi niko hapa kwa ajili ya wewe kwa sababu mimi naweza kukupatia dawa yote. Ndio. Charika yanzanire. Hawa ni watu nishatia ndani. Lakini hawa ni unajua, unasikia? Acha ni hawa ni watu nishatia ndani, unaona? Lakini hawa hakuna noma. muganga Acha. amuna kuongea na kwetu hapa Kinyarwanda Tunaweza tukaongea kidogo lakini none muga watubwira nilete huyo mtu. Naweza nikaleta wamfasha tukavuga mu Kinyarwanda n'abantu badukwice bakasha kubona ibintu birimo kueleza wewe ngino hano chukama hano kulamo inkweto mu bakuru hakuna inkweto shira hili yenaje imvura zirundi wakuri kugenda ni nyama ayo n'umuti nilikuwa iko na wewe uri umunyamakuru uri kubaza ibintu byinshi twumva ibyo muganga kuja ngasha Gizabye ibintu byawe Chira hano imwe ongera tena asante wewe mukobwa kugizina ryiwe Nago ndibuka nari nasinze muganga namwe ko bamwita Justine ine nabyibuse natinye nagize ububa kubareka nigendere ntacyo na kimwe mbasha gukurikirana ibibazo byawe wambwiye ko bamwita Justine niwe ni Justine azanira amadolari y'abandi umva ibyo muganga baduka mwero kuba nkono zana ukaboneke niza kuri amasi urafite nizo kuri amasi niza kuri yansubiza ndagusubiza cyangwa nyaguma muganga mfasha muganga mfasha fasha kumuhaya ma umbangamira sha sokama maza sokumiramba tugendane ye bitagiye kwa kumuriro sokama ugira ubwoba muzana umugome abo muri Kongo ndabaza rekeraho abo muri Kongo ndabazana abo mu Burundi ndabazana abo muri Kenya ndabazana abo mu Rwanda ndabazana abo muri Amerika ndabazana abo mu Burayi ndabazana abo muri Amerika ndabazana shaka amafaranga ndaje nkwereke sha
mbeshya sha njyewe ntabwo mbeshya iwacu ni Kongo iwacu ni Tanzania njyewe ntabwo nkunda ibisambo ntabwo nkunda abajura biragaragara bamundira sha bamundira umuturanyi utarakoresha ni wowe sha cyarahari sha cyarahari amadara wibyariye bamundira ndakuzana wenda gucanda zana amadorari wakambere ngiye gufata kamama mani ngiye gufata Jahanu yabare ubwire ko ari sha Jahanu yabare ngolakoze ya mafaranga nabonye muga ino bigenze gute na sisa ambara ariko reka kwambara gusa abakurambere bawe bakuwo mugisha yari yatwaye ndashaka kwegura abakuru higura abakuru miliyoni y'amanyarwanda mwavuganye igihumbi cy'idolari kanyabare neza mwavuganye igihumbi cy'idolari yego yabarira anga turebe muganga urakoze 100 200 300 400 500 600 700 800 900 igihumbi aruzuye amafaranga muganga kimanuka ndakumva ibi bintu bikoze gute wagira ikintu ubwira abadukurikiye ibyo ni ibanga ry'akazi ibyo ni akazi kanjye uzankenera azampamagare kuri ya nimero nashyizeho Imana zakuwe mugisha urakoze Imana zakuwe yewe ntabwo nca amafaranga atabonetse nashaka mesaje cyane akurambonye amafaranga yawe yewe iyo banyishyuye nanjye ndagaruza kandi nkaguhereza nawe ukampereza wowe genda nanjye ndakubabarira muga ngiye mu kandi kazi reka itonde gato umva mubwire ngiye mu kandi kazi nese kimanuka uraza kuma nimero ya mbere yashyira ku kiganiro nimero yanjye uyifate uyishyire ariko nta nibanga ntabwo nkunda abantu banderanja nkunda umuntu ufite ukuri nkunda umuntu ushaka ibintu koko yabuze ashaka umuntu ufite gahunda ndabigaruza areba akanyishyura se muga ko bakwishyuye wamurekuye umukobwa akigendera akareka gukomeza kubabarira imbere banyishyuye uwo yakoreye icyaha ntabwo yamubabariye namubare nayo ndamurekura handa kwishyura yamurekuye ganga umugore wamurekuye koko akagenda ngaho genda sha ariko ntuzongere wamwari genda kamerama genda ntuzagaruke genda sha kamerama muga ibi bintu bimaze n'igihe kingana bambwiye ngo ni imyaka 40 ibi bintu ni ndashaje ariko ntawe nkunda abantu babeshya njyewe nkora akazi nkakarangiza turi kumwe warangiza ugataha nta kibazo Dr. bimaze muri ako bikureba mfite akazi kenshi nagira ngo basi nkureho kamera ibyo abantu babonye babibonye ibyo abantu bamaze kubona basi nyemera niba uraza kuma nimero zawe
ndaziguha uzishyira ariko ntabwo ari gupfa kuzishyiraho w'abantu bafite gahunda bafite ibibazo ari bo zamamagara nta wundi umuntu uhamagara abeshya cyangwa wundi ufite umuntu bagiranye ibibazo ntabwo njye mukunda. Ni MC Seti nk'uko bisanzwe ni N1 TV. Ni nyuma yuko duhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye bakaduhamagara kamera tuze tugende muganga aratwanze muze